Ajde, brate, vido je. Gledaj dole, đavola. Eno žene zmajeve ispod jele, kriva je. Ludi ljudi mislili, našu njivu orati. Petar reče smasuju. Tražu ćerkuva, finu, hranu, carevu, čisti džadu, široku. Forenzički patolozi Instituta za sudsku medicinu obavili su obdukciju svih ekshumiranih tijela i dijelova tijela. Pronađeni materijal predat je zatim na dalju obradu u svrhu određivanja pola, visine i starosti. Pružit ću ti priliku da živiš. Nije mene strah, nego nije čovjek stvoren da bi letio. Ne mogu ti pomoći. Izašao sam iz toga. 2 puta su me već privodili. Kada oni ne znaju isto što i ja. Na većini tijela uočene su ozbiljne perimortem ozljede na lobanji i na ostalim dijelovima tijela. Pronađeni su tragovi poveze za oči i ruke kod većeg broja lica. Ukazuje se na mogućnost da su tijela bila zakopana, naknadno ekshumirana, potom transportovana i ponovo zakopana u LO02. Nađeno je vrlo malo ličnih predmeta. Živjela sloboda!